Cristo, miedo odeci. Agafia Cristo, miedo odeci.
Minamia se egbe kosida te dohe penkeke blavebo asi kelia le pe akpeve blavebo adelia me pe bepa de nyao egbe kosida nye devaya kosida eye nyati ke le maunya eton popo nye sro apetola le pe doku bobome sro apetola le pe doku bobome miele kosida ya pe ije nyue dimna miao mto miape pometo le kpuipe kple dzidziƒe sia le miape to kple de la Yesu Kristo pe ŋkɔme. Amen. Kɔsida si va yi ƒe nukpɔkpɔwo le gagome nye fra akpe alɔfa adre bla atɔ̃ enyi kple bie eve. Mie da akpe na Mawu ɖe ame siwo katã wole woƒe ŋugbedodo dzi wɔm le kɔsida me. Wokpɔ ame yiwo nye edɔ hatsotso yi ke ƒoa ƒu enuwo na gbedoxɔ dɔ dzi kple mi nunɔlawo miele akpe dam na wo be le si ke miele ŋku ɖom ŋugbe si miedo na Mawu dzi be yewoawɔa yebe fetu mati mia ŋuti o. Nenema ke nye ame yiwo va de dzesi wobe ŋkɔwo le kɔsida me. Dɔla nyɔnu aɖe si Mawu ve enua le eƒe agbagbadzidziwo me etsɔ fra akpe blatɔ̃ tsɔ va be woade dzesi ɖe agbalẽ me. Dɔla nyɔnu bubu aɖe etsɔ fra akpe blave hã be yeatsɔ ade Mawu ƒe dɔa me. Ɖekakpui aɖe si míexɔ le confirmatio nusɔsrɔ̃ me eƒe yi va yi me etsɔ fra akpewo tsɔ vɛ. Ɖetugbui aɖe hã tsɔ fra akpe ewo tsɔ de edɔa me eye dɔla nyɔnu aɖe si nye ƒomedada etsɔ fra akpe blavevɔ atɔ̃ tsɔ va be yeatsɔ de Mawu ƒe edɔa me. Togbɔ be nyɔnuwo ƒe nunana sɔgbɔ hã minya be mi ŋutsuwoe na be wova le nua nam kema Mawu ne yra mi le o. Obiatɔ mi ƒo asigbe na nyɔnuwo kple ŋutsuwoe, mi ƒo asigbe na wo katã. Akpe kɔsida si me mie le ƒe ɖoɖo yi ale etsɔ dzo ɖa enye Biblia me dzodzro kema mie le mia kpem ɖe ŋuti ame yiwo le mawunya kaka hatsotso me kple habɔbɔwo ƒe ŋgɔnɔlawo kple hafialawo mie le mia kpem ɖe eŋuti. Ku ɖe agbe abe ale si ke wònɔna le miabe kpɔa dzi ene, ŋdekpa dzi kema miado go ado gbe ɖa le ŋdekpa dzi eye le fiẽsi mea kema mie le enu srɔ̃ ge na miaƒe fukpekpe kɔsida tso fiɖa kuɖa yɔɖa kple fiɖagbe. Fiɖa fiẽsi nye fiɖa kɔkɔe subɔsubɔ anɔ anyi si me miaxɔ nuɖuɖu kɔkɔe le kema mi le mi katã miakpem. Ame yiwo ke woa akplɔ mi le kuɖagbe woawoe nye xɔseʋu gbakple hadiaga Yerusalem hadiaga miawoe akplɔ mi le kuɖa fiẽsɔleme. Mie le mɔ kpɔm be ame kpɔtɔewo hã woa ava. Ne mie wu subɔsubɔa nu le fiɖagbea memli ɖa eye nu ake kɔsida enye mɔnukpɔkpɔ na mi kristotɔwo be ame yi dzi miexɔ se eye wòkpe fu ye wòku ɖe atitso gaŋuti ɖe mia ta eye wòfɔ tso ame kukuwo domea enye dɔdeasi na mi be miaɖe gbeƒẽ na dukɔwo be miaƒe aƒetɔa etsitre tso eku me. Míele kuku ɖem be míame yiwo ke míaƒe aƒewo me medidi akpa o la
miava ƒoƒu tso fɔŋli ga eneme tsɔ yina ayi ɖe gbeƒã na duawo be Kristo etitre. Mie le akpe dam na ekpẽkuxa bɔbɔmenɔlawo be wole ɖoɖo wɔm ɖe eŋuti xoxo. Ame yiwo hã ado ŋusẽ to enuɖuɖu kple ganana me be woate ŋu aku kpea alo kpẽkuxa bɔbɔmenɔlawo menenea. Kema mie le kuku ɖem be miava. Mi magblẽ ekpẽkuxa bɔbɔmenɔlawo kple ame ɖeka eve aɖewo ko eɖi o. Miawɔ vɔsa, miasa vɔ miabe gaƒoƒo yiwo ke miedɔna lɔa. Kɔsiɖa agbetɔa memliɖa za va se ɖe kɔsiɖa agbetɔa ɖe. Ame nu be wònye na wo be wòaƒe me dzidzi tso gbedoxɔ gbɔ. Eyi tsidzavia mie le tame bum le yi ke amewo la dogo tso dzidziƒewo le yi woazɔ babawo me le yi woakpɔ mɔ le woatso kɔnawo me woatso teƒe dzidzi aɖewo ava mie le akpe dam na mi. Ke míame yiwo ke Mawu na mi mɔzɔnu kple nutete be mi me didi akpa oa míaƒe dɔe nye be mía awɔ ɖeke be dɔ. Kema mie le mɔ kpɔm be miava le agbɔsɔsɔ me miaɖe gbeƒã na dukɔwo be Aƒetɔ Kristoa etitre. Akpe ɖe miaƒe nugɔmesesewo ta. Miatɔ miakpɔ mɔ na mia. Amewo melɔ̃ lo. Miakpɔ mɔ na mia. Enyo akpe. Kɔsiɖa si nye Kristo ƒe tsitretiti tso ekume Easter ne Aƒetɔa ɖe mɔa miade tita na mia viwo le ŋkeke ya dzi. Ame yiwo katã va ŋlɔ ŋkɔ hena tsi de ta, dzilawo, ɖasefowo kple hamemegãwo mie le mia kpem ɖe gododo yi ke miawɔ do ŋgɔ na tsi de ta le kuɖagbe tso ɣetrɔ ga ene me tututu le kpoa dzi le afi kema ame sia ame ƒe vava ele vevie. Ame yiwo va ŋlɔ ŋkɔa, ame yiwo nye ɖasefo, ame yiwo nye dzilawo kple ƒometɔa, ame aɖe ava kokoko ɖe ɖevia yi ke woŋlɔ ŋkɔ na ŋuti hafi miade tsi ta nɛ. Dohi amedzro anɔ mía dome nyitsɔ kema míanɔ game dzi le wɔnawo katã me. Akpe ame yiwo ke do ŋgbe na gbedoxɔ ƒe nunana kema le subɔsubɔa ƒe nuwoa akplɔ nɔna anyi be mía aɖo ŋku míaƒe ŋugbedodoawo dzi kema mie le ŋku ɖom edzi. Nyitsɔ fiɖa kple memliɖa wonye ŋkeke yi ke miewɔ ekukɔnu na dada akunyɔ Elizabeth ame si ke nye via gbosrɔ̃ kema viawo ƒometɔwo le mía dome. Woƒe akpedada si miewɔ tsɔ enye fra akpewo. Wogato ya me le akpe dam na Mawu kple hatsotso kple nyame siwo katã va dziwo kpɔ. Esiwo mate ŋu to mia dzi ɖeka o ta to gbeƒã ɖeɖe ya dzi wole biabiam be miaxɔ yewo ƒe akpedada le míaƒe tɔ kple ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Egbe abale si ke mienye ene devaya kɔsiɖa enye na ŋkeke tɔxɛ si dzi miaviwo habɔbɔ si nye mɔkpɔkpɔ hadiha tona ɖe agbeƒã Kristo ame yi ke va wɔ ɖeɖedɔa na mi to míaƒe hadzigbalẽmehawo dzidzi me atsɔ do kɔkɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti. Palmarum set abale yi ke woda ŋkɔ ɖe dzi ene kema ne kpɔtɔ miti ɖeka na gatɔa kema mi katã mía aƒoƒu ɖe wo ŋuti le gbedoxɔ me afi hena wɔnawo ƒe dzidzekpɔkpɔ kema ame sia ame nanɔ game dzi. Mi ma nye avedzi Togo Presbyterian Nyenyoxamevi vɔ mía ati megbe ava dzi teƒe dokpo kema míaƒe gamedzinɔnɔ ele vevie. Akpe egbe ŋkekea eye nye agɔe telesu ƒe hamenɔƒea. Ame siwo nye avedzi ƒe viwo dometɔ ɖeka egbewo le ŋkuɖodzi
ŋkekenyuie ɖum ƒe bla vevɔ atɔ̃ 25 ans kema le hamenɔƒea me le afi ma míabe hamea ƒe ŋgɔnɔlawo wole teƒe ma le ŋkekenyua ɖum ɖa kema wogale biabiam tso mia si be avɔwo gale mia gbɔ miatsɔ yewo de gbedodoɖa me eye miakpe ɖe yewo ŋuti be woadze fia to adze ga to nenema ke ame yiwo dzi kɔsiɖa gbe wole akpedasɔ le wɔm egbe le aƒedokɔe hamenɔƒea me eye ame yiwo dzi dzoɖa gbea wole gblekɔme gã hamenɔƒea me kema ame yiwo le avedzia woya ne mi de kplɔ ŋu vɔ wu subɔsubɔnɔa miayi ava kpe ɖe wo ŋuti ado osana na wo akpe be miese me na mi le míaƒe hamenɔƒea mea míaƒe ɖoɖoe nye be míedea kplɔm na teƒe ɖekatsilawo ametsitsiwo le kɔsiɖa me eye tɔxɛ le braɖagbe vɔ le xaxa yi ko le kɔsiɖa me na mi ŋutia míele kuku ɖem be miakpe ɖe mía ŋuti be míade kplɔm na ametsitsiwo teƒe ɖekatsilawo kple ame bubuawo míaɖe le etsɔ dzoɖagbe etsɔ dzoɖa tso ga adre kple afa me kema woadzra teƒe ɖeka nɔlawo ɖo eye woatsɔ nya ayi na wo be míele kuku ɖem ɖe xaxa yiwo ke le mí nunɔlawo dzi ta míade kplɔ̃ etsɔ dzoɖagbe akpe ɖe miaƒe nugɔmesesewo ta. Ame yiwo nye ametsitsi hatsotso menɔlawo ɖoɖowo le wo si vovovo le woaƒe ŋkekenyui kple gododo yiwo ke woawɔ le hamenɔƒe vovovoawo me avedzi ƒe apa woado go le gblekɔme gã le ti enelia ƒe ŋkeke evelia jeudi le 2 avril le gblekɔme gã miaƒe teƒea yi ele vevie míetsɔ vevesese le gbeƒã ɖem dada awuku tamekole abla comfort ame yi nye yigã kowe ƒe srɔ̃ ƒe ku papa yigã kowe kple eƒe ƒome wovana sɔleme le avedzi gake dada enye assemblée de Dieu hamevi kema mawu xɔ eƒe gbɔgbɔ le ŋkeke yiwo ke míede megbea me míele baba dom na awuku tamekole kple yigã ƒomea mawu ŋutɔ afa kɔ na mi via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mina míayi dzi kple akpedadawo enyo akpedadawo ƒe akpe 20 ƒe leti etɔ̃lia ƒe ŋkeke blatɔ̃lia ƒe akpe 20 leti etɔ̃lia ƒe ŋkeke blatɔ̃lia ƒe woe nye si Mawu yɔ nɔ be kanyi gbedesi dzoe le xexe sia me le egbe ŋkeke sia dzi gbedesi mesa totu kple gbadagba ƒomeawo le akpe dam na Mawu le ale si ke wòle wo ta kpɔm va se ɖe egbe ŋkekea dzi la ta woƒe akpedanue nye franc akpe 1,000. Mawu na eƒedze dzi na dada dutsonu afua Hélène eye wòxɔ ƒe 89 eye kple ƒometɔwo wole akpe dam na Mawu le ale si ke Mawu ve wo nu eye wòna be wokpɔ ŋkekea la ta akpedanue nye franc akpe 5. Le ale si Mawu ɖem tso dɔléle si me ta Mawu ŋutɔ yɔ dɔ eye wòve nunye be egbea mele eƒe ŋkume Mawu ɖe dɔla ŋutsu aɖe to dɔléle kple ale si ke wowɔ dɔ nɛ la me eya ta wòle akpe dam kple nya sia be dzidzɔ me si wogblɔ nam be mina míayi Yehowa ƒe me míaƒe afɔwo le tsitre ɖe wò agbo me Yerusalem wo Yerusalem si wogbugbɔ tu ene le abe du si wotia ɖe wo nu ene gama ƒomeawo Yehowa ƒe ƒomeawo yina ne woada akpe na Mawu
dɔlamtsu kple eƒe ƒome wole akpe dam kple franc akpe blaatɔ̃. Akpedada bubuwo le ale si Mawu tsɔ ƒe ɖeka ada ɖe enye kple vinye kple mamevinyewo ƒe eƒe dzi la ta, wole akpe dam na Mawu kple franc akpe atɔ̃. Enyatie nye Salomo 115 be menye míawoe o Yehowa, menye míawo ŋuti nade bubu o, ke boŋ wò ŋkɔ gã la ŋutie. Akpedanya lobɔ nye kafu Yehowa, eye nu sia nu si le menye la, mi kafu eƒe ŋkɔ kɔkɔe la. Lobɔ nye kafu Yehowa, megaŋlɔ eƒe nyuiwo katã be o. Franc akpe atɔ̃, eye dɔla aɖe tsɔ le akpe dam na Mawu, ame si ke Mawu ɖe tso dɔléle me. Yehowa nye nye kekeli kple nye xɔname, ame kae mavɔ̃? Yehowa nye mɔ na nye agbe, ame kae adi ŋɔ nam? Enye dɔla aɖe ƒe akpedada esi Mawu tsɔ agbenɔƒe kpea eƒe nɛ ta, franc akpe 10. Dɔla nyɔnu aɖe le akpe dam na Mawu le ale si ke ekpɔ dziɖuɖu le edɔme ƒe dodokpɔ aɖe me ta, ele Mawu biam be Mawu naga kpe ɖe ŋuti, wòafia ale si ke yeasubɔe be yeƒe amenuveve, yeƒe nublanuikpɔkpɔ wòanɔ ame siwo katã le subɔm la dzi. Franc akpe atɔ̃ wòtsɔ le akpe dam na Mawu. Le ale si wole nye kple vinyewo ta kpɔm la ta, le ale si Mawu le ƒomea ta kpɔm ta, eƒe nenye si ƒome fofoa Mawu yɔe be ne va dzudzɔ le gbɔ. Mitsɔ franc akpe 3 le akpe dam na Mawu. Le nu siwo Mawu le wɔm nam ta, metsɔ nye ŋugbedodo kple akpedada va na Mawu, franc akpe 10. Ewolia franc akpe 6. Akpedada le nu siwo katã Mawu le wɔm na mi la ta, mi le akpe dam nɛ be nye Mawue ya ta makafui, fofonye ƒe Mawue ya ta madoe ɖe dzi. Franc akpe 5. Ewolia franc akpe 30. Nyitsɔ kɔsiɖa si nye Easter gbe, eyae nye kɔsiɖa gbãtɔ le letia me, kema míadzra ɖo na letime kpedada esi míawɔ ɖe dzigbeawo nu. Israelviwo ƒe dɔ eye nye be woƒe agbledede, woƒe lãnyinyi kple woƒe dɔwɔmetsonuwo wotsɔnɛ va da akpe, kema míele ŋku ɖome dzi na mía nɔewo be ne míegbɔna nyitsɔ míadzra ɖo be míana nu si ato vo na enu yi míenana kɔsiɖa sia kɔsiɖa abe akpeda dzesi le dzinu yeyea me ene. Lɔlɔtɔwo, miwɔ ɖeka kple mí ne míado gbe ɖa, míadzi ha 440 ne míado gbe ɖa. Ɖela Yesu, nye luʋɔ la melɔ wò de blibo o, kpe ɖe ŋunye o nye xɔ la, ne matsɔ wò kɔkuti. Gbe sia gbe meti amegbe ko, gbe sia gbe megbɔdzɔ ʋuu, nye dzigbɔdzɔ la melɔ o ale si dze ene o. 440 yeƒe kpukpui gbãtɔ kple velia míadzi atsɔ da akpe na Aƒetɔa.
nunɔtɔwo miwɔ ɖeka kpli mí ne míado gbe ɖa. Yehowa Mawu ŋusẽkatãtɔ, dɔmenyotɔ kple fofo mavɔ, akpe na wo be nekplɔ mí le kɔsiɖa ɖeka ƒe mɔzɔzɔ me. Netsɔ agbenɔƒe kpe na ame aɖewo. Ame aɖewo tu wova dzɔgbeɖefe elabena wo ŋkumewo ɖe adzɔgbea le. Ame aɖewo de dzesi wobe ŋkɔwo ɖe agbalẽ me be yewoana nu na gbedoxɔdɔ. Ame aɖewo eɖibo wobe dzilawo ena dziɖuɖu ame aɖewo le dɔwɔwɔ me. Ena lãmesẽwo. Ame aɖewo ekpɔwo ta le wo srɔ̃ kple wobe ƒometɔwo be ku megbe. Ewɔ nu geɖe na mí, mí mate ŋu agblɔe o. Vevietɔ egbe yi mí le afi ya. Ena be tsi dze azã me. Baba wɔ ɖe mɔwo dzi vɔ amewo to baba me va ŋkuwo me. Amewo dzi mɔdokpoe vɔ wova. Amewo gblẽ wobe dɔwo ɖi wole ŋkuwo me. Mawu xɔ míaƒe akpedada. Kpɔ nublanui na mí eye nàxɔ míabe dzi vɔ̃ɖi yi ke nye nunana yi ke míatsɔna o. Nàtrɔ asi le dziawo ŋuti. Viwo le dzadzram ɖo be yewoadzi Hauseana atsɔ kafu wò ŋkɔ. Kɔ wo gbɔgbɔ kple wo ŋusẽ ɖe mía dzi. Xɔ míaƒe subɔsubɔ wòanye ʋeʋẽlili ava gbɔ. Nɔ kpli mí be edzo yeye naɖo mía me eye naneke magbɔdzɔ mí eye míatsi teƒe ɖeka, míatsi aƒe me eye míagbe ŋkuwo me vava o. Aƒetɔ, ɖo to mí, xɔ na mí eye nàbla ali dzi na mí be míabe subɔsubɔ, míaƒe akpedada, míaƒe hadzidzi, míaƒe kplɔŋunɔnɔ kpli wo katã wòanye ʋeʋẽlili ava gbɔ. Le viwo Yesu Kristo avuléla kple kplɔla ƒe ŋkɔ me míebia wo esiawo katã le. Amen. Xɔseʋu ƒe groupe musical.
Puis Enelia basende ashekeliaji. Nyepe maunya Evelia le Paulo pe agbalesi wonglone Philippito lame. Philippito ta Evelia. Puis Atonlia basende wide keliaji. Lolonto mina mia do gbera. Yehowa mawu unse katato. Bubu nti kokwe kple akpedada mietsɔle na wo. Eyi la de bena miase wo agbenya. Miele kuku de na wo bena na wo gbɔgbɔ kɔkɔe la mi bena wakle na mi.
Nye bia si ato Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Míaƒe mawunya gbãtɔ le Yesaya ƒe agbalẽ me. Yesaya tabla 1, kpukpui 4 va se ɖe 9 dzi. Mele exlẽm le gɔmeɖeɖe yeyea me. Mina míase Mawu ƒe nya. Aƒetɔ Yehowa tsɔ nusrɔ̃la ƒe aɖe nam. Ale be mate ŋu atsɔ nya ado ŋusẽ ame si ŋu ɖeɖi te la. Enyoa ŋdi sia ŋdi ʋua to nam be maɖo to abe nusrɔ̃la ene. Aƒetɔ Yehowa ʋu to nam, eye nyemedze agla alo de megbe o. Meɖo dzime ɖi na ameƒolawo, metrɔ tome na gehelawo. Nyemeɣla nye ŋkume be woagado vlom, eye woatu ta ɖe mo nam o. Elabe Aƒetɔ Yehowa kpena ɖe ŋunye, eya ta gbɔgblɔ mebu ɖe ŋu. Ale mena nye mo sẽ abe kpe sesẽ ene, eye menya be nu makpem o. Elabe ame si tsoa afia nam la tsɔ ɖe gbɔnye kpuie. Ame ka ahe nya kplim? Mina mi katã miatsi tre. Ame ka nye nye futɔ? Mina woate ɖe ŋunye. Kpɔ ɖa, Aƒetɔ Yehowa ye kpena ɖe ŋunye. Ame kae abu fɔm? Kpɔ ɖa, wo katã anyunyɔ abe avɔ ene. Agbagblaʋui aɖu wo. Amen. Míaƒe mawunya evelia le Paulo ƒe agbalẽ si woŋlɔ ne Filipitɔwo la me. Filipitɔwo ta 2, kpukpui 5 va se ɖe 11 dzi. Emenyawo. Mina susu make si nɔ Yesu Kristo me la nanɔ miawo hã miasi. Esiae nye, togbɔ be enye ame si nɔ Mawu ƒe nɔnɔme me hã la, mebu be yeatsɔ sesẽ afia be ye kple Mawu yosɔ o. Ke boŋ eɖe asi le bubu teƒe si le esi la ŋu faa, eye wòtsɔ eɖokui wɔ subɔlae. Wodzi abe amegbetɔ ene. Amegbetɔ ƒe nɔnɔmee nɔ esi, eye wòbɔbɔ eɖokui ɖo to va se ɖe keke kume ke. Atitsoga ŋuku gɔ̃ hã ye wòku. Esia ta Mawu doe ɖe dzi boo, eye wòtsɔ ŋkɔ si ƒo ŋkɔ katã ta la nɛ. Ale be ne Yesu ŋkɔ ɖi ko la, edze be nuwɔwɔ siwo katã le dziƒo, anyigba dzi kple anyigba te la nadze klo, eye wo katã naʋu eme be Yesu Kristoe nye Aƒetɔ la, be woatsɔ akafu Mawu Fofo lae. Amen. Le titrenu míayi edzi kple ha 900. Ha 900, kpukpui gbãtɔ kple 4 kple 5. Aƒetɔ na ɖokui bɔbɔm. Nu nyuie mele nye dzime o. Trɔ nye nɔnɔme vɔ̃ɖi la to wò gbɔgbɔ ƒe ŋusẽ me. Ha 900 le titrenu.
etɔ̃lia woɖena mi tso nyanyui kplɔla Mateo ƒe agbalẽ le tabla 21 tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 11 dzi. Nyanyui la abe ale si Mateo ŋlɔe ene tabla 21 tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 11 dzi eye esi wogogo Yerusalem eye wova Betfage le amitu la ŋuti la tete Yesu dɔ nusrɔ̃la eve gblɔ na wo bena miyi kɔƒe si le mia ŋutɔ la me eye enumake miakpɔ tedzi kple via le kame mitu wo ne miakplɔ wo vɛ nam eye ne ame aɖe agblɔ nane na mi la migblɔ bena aƒetɔ la le wo hiãm eye enumake adɔ wo ɖa ke nu sia va eme bena woawu nya si wogblɔ ɖi to nyagblɔɖila dzi la nu bena migblɔ na Zion vinyɔnuvi la bena kpɔ ɖa wo fia gbɔna gbɔwò eƒe dɔme fa eye wòdo tedzi kple dɔwɔlã si nye tedzivi ke esi nusrɔ̃lawo yi la wowɔ abe ale si Yesu ɖo na wo la ene eye wokplɔ tedzinɔ kple via vɛ eye wotsɔ woƒe avɔwo ɖo wo dzi eye wobɔbɔnɔ wo dzi eye ameha la dome ame geɖe ŋutɔ tsɔ woƒe avɔwo keke ɖe mɔƒo ke bubuwo la ati ƒe alɔwo kaka ɖe mɔƒo eye ameha siwo le eŋgɔ kple esiwo le eyome la do ɣli gblɔ bena Hosana na David vi la woayra ame si gbɔna le aƒetɔ ƒe ŋkɔ la me Hosana le dziƒo ʋĩi eye esi wòva Yerusalem la du blibo la katã ƒo zi gblɔ bena ame kae nye sia eye amehawo gblɔ bena ame sia enye nyagblɔɖila Yesu si tso Nazaret le Galilea. Amen. Nɔvi lɔlɔtɔwo, deʋaya
wɔasiɖaɖulawo le míaƒe Tɔ Yesu Kristo me. Egbe Kristo hame la katã le xexea me le ŋku ɖom nuvave me aɖe dzi le esime Yesu nɔ Yerusalem yim zi mlɔetɔ. Ne míegblɔ Yesu ƒe Yerusalem yiyi zi mlɔetɔa efia be menye zi ɖeka koe wòyi Yerusalem o. Míaɖo ŋkui be Yesua Yudatɔ ŋutɔŋutɔ wònye keke se ɖe eƒe kugbe. Ke ma enye ɖoɖo na Yudatɔwo be neglo zi etɔ̃ teti le eƒe mea, ele be Yudatɔ akonka yi ke mele Yerusalem o la wòatso le enɔƒe ava Yerusalem. Eye ɣeyiɣiwo ke wòhiã be woayi Yerusalema woawoe nye ne wole ŋuti toto levi ɖum la Pâque juive. Azã yi ke gakplɔ ema ɖoa eyae nye Pentekoste. Etɔ̃lia eyae nye agbadɔmenɔŋkeke. Neglo le azãgã etɔ̃ yawo dzia, ele be Yudatɔ yi ke mele Yerusalem o la natso le nɔƒe wòayi ɖe Yerusalem. Kema Yesu dze mɔ tso edzigbeme yi ke nye Galilea ɖo ta ɖe Yerusalem le Judea. Mawunya etɔ̃lia yi ke míexlẽ fifia, nu yi ke Mateo ɖe ɖe goa, enua le eme vam ŋkeke atɔ̃ do ŋgɔ na ŋuti toto ŋkeke nyuie. Ale eƒe sia ƒe ne ŋutitoto ŋkeke nyuie ƒe ɣeyiɣia ɖoa, dzesidedea nye be Yerusalem edzua edea asi yɔyɔ me kple amewo yiwo ke tso le teƒeteƒewo he vana na azãya ɖuɖu. Ale zikpɔtɔe ya yi ke Yesu le Yerusalem yi ma, meyi le nɔnɔme yi ke wòyina le tsã me o, eyi le nɔnɔme bubu aɖe me. Ŋkeke ade do ŋgɔ na ŋutitoto ŋkeke nyuia, eva ɖo Betania eye wòfɔ Lazaro ɖe tsitre tso ame kukuwo dome le esime woɖi Lazaro ŋkeke nee nye ema. Eyi ŋkea edzo le Betania heyina ɖe Yerusalem. Wova ɖo Betfage. Tso le Betfage naɖo Yerusalema nazɔ ekpeti dome etɔ̃ 3 kilomètres. Fima ye woɖo eye wòdɔ nusrɔ̃la eve be kɔƒe ɖe le Betfage kple Yerusalem ƒe mɔa dzi woneyi. Ne woyi ɖe fima woakpɔ tedzinɔ kple via le kame ne woatu wo vɛ. Na ame aɖe bia wo nya ɖea, woneɖo ŋu be Aƒetɔ la le wo hiãm. Eyi menɔ mawunya ŋuti buma, mebia se be aleke Yesu wɔ hafi nya be tedzinɔ kple via wole kame le kɔƒea me le fima o. Alo ɖe woakple ame yi tɔe nye elãwoa wogblɔ nya ɖe se me da ɖia. Ame aɖe eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖe wònyea,
menye egbe yi ke téléphone le o ne menye neno míagblɔ be Yesu yɔ amea le téléphone da ɖi nu yi ŋuti meke ɖo eya koe nye be Yesu ɖe eƒe Mawu nyenye fia le afi abe nu sia nu nyala ene eye nenye be wova yi le ame ɖe ƒe latum ne enutɔ gblɔa woagblɔ ne be aƒetɔe nye ame ka ɖe fia be nu sia nu nye Yesu tɔ eye wòkpɔ ŋusẽ heɖo tɔtete kple atsekpakpa ɖe wo dzi eye nusrɔ̃la eveawo womeyɔ woƒe ŋkɔwo ye wokplɔ elã kple via tsɔ va woawoe tsɔ woƒe awuwo tsɔ ɖo ɖe elã dzi le Mateo ƒe ɖasiɖiɖi nu la elã kple via vɔ le nyanyuie ŋlɔla bubuawo gbɔa tedzivi ye koe Yesu ado ema mekpɔ nye míaƒe nya edo woame evea ye o ɖeka ye wòdo nu yi míenya koe nye be edo tedzi yi Yerusalem eyi nusrɔ̃lawo tsɔ woƒe awuwo ɖo ɖe lã dzia Yesu de lã dzi kema efiafiam be Yesu ge ɖe nɔnɔme bubu aɖe me koa eye ameha yiwo ke woawo hã wole mɔ zɔm yina ɖe Yerusalem wokpɔ nɔnɔmea koa amewo ɖe woƒe avɔwo ɖo ɖe mɔ dzi nɛ amewo lɔ dzu wova yi le ati ƒe alɔwo ŋem le Yohanes ya ƒe nuŋɔŋlɔ nu la woŋe edeʋayawo eye wokaka ɖe mɔƒo me eye amewo lé ɖewo ɖe asi hele ʋuʋuʋum hele ɣli dom be Hosana na David vi la si gɔme nye be amehawoa wowɔ awu avɔ atsilɔ kple deʋaya ŋuti dɔ gbe ma gbe le míaƒe egbexexe mea ame yi ke tɔgbuie woate ŋu awɔ nu ma na eyae nye efia aɖe dukplɔla aɖe kema woxɔ Yesu abe efia ene nu ka ta labe nu yi ke dzɔ le Betania le eyi me wòfɔ ame yi ke ku woɖi ŋkeke ene sɔŋ tso yɔdo mea ame yiwo ke kpɔ nua teƒe kple ame yiwo ke sea eɖo kpe dzi na wo be na ame ya te ŋu fɔ ame kuku yi ke woɖi ŋkeke ne tso yɔdo mea efia be amea ŋusẽ le esi ye nye gbãtɔ evelia ebɔbɔ nɔ elã dzi kema mi Yudatɔ yawo míele mɔ kpɔm kokoko be ame aɖe la va ɖe mí tso Romatɔwo si mea abe ame yae ye dɔwo ɖa be woawɔ nua nenema labe le Yudatɔwo ƒe ŋutinya me ne ɣe ma ɣi woɖo ye wole mɔ zɔm yina ɖe Yerusalema didi ya nɔna wo me be ele be ame aɖe ne va ɖe yewo tso dziɖulawo si me eye wowɔ adeʋaya ŋuti dɔ ɣe ma ɣi abe Yudatɔwo ƒe aflaga ene kema wotsɔ aflaga yi ke nye Yudatɔwo tɔa le Yesu xɔm abe ale yi tafla tse ne dukplɔla aɖe va ɖo mía gbɔ le Togoa woatsɔ ede du ƒe aflaga kple ada atsɔ xɔe ene lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me vɔa nu yi ke ɖe fu le nya me nye be efiawo dziɖulawo aʋafiawoa ne wole du aɖe me yi gea esɔ yi ke nye aʋawɔlã eya dzi wonɔna Yesu ya va nɔ etedzi alo tedzivi yi ke nye dɔwɔla dzi le yi me
Yudatɔwo nɔ mɔ kpɔm be nenye be ame yi ke la va ɖe yewo tso Romatɔwo si me la va, ava kple aʋawɔʋu, ava kple etu gãwo. Yesu va do tedzi. Nu ka me míawo míase? Tedzia enye lafafa yi ke nye ɖokuibɔbɔ ƒe nɔnɔme. Lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me. Nyatia le gbɔgblɔm na mi be míasrɔ̃ Aƒetɔ la le eƒe ɖokuibɔbɔ me. Kema Yesu ƒe tedzidzinɔnɔa ele ɖem fia be meva abe efia aʋawɔla yi ke atsɔ tsu tsɔ vɛ ene o, gake eva abe fia yi ke nye ɖokuibɔbɔ la ene. Ne míeyi ɖe mawunya evelia mea, apostolo Paulo ele nu xlɔm Filipitɔwo be woana be nɔnɔme ma yi ke nɔ Kristo mea, susu ma yi ke nɔ Kristo mea, nenɔ woawo hã wo si gɔme nye be ele biabiam tso wo si be woasrɔ̃ Kristo ƒe nɔnɔme aɖe. Nɔnɔme ma eya nye ɖokuibɔbɔ ƒe nɔnɔme, subɔla ƒe nɔnɔme. Eye Paulo le eme ɖem na wo be Yesua esɔ kple Mawu. Míatɔwo, míawo míemekpɔ sɔ kple Mawu haɖeke o. Ne míeɖo aƒea mea, míedzina be ame sia ame ne mlɔ anyi míazɔ edzi. Ne míeɖo dɔmea, baba ne dɔtevi ne menye aƒetɔ, ne meyɔm be chef oa, akpɔ eteƒe. Míemekpɔ sɔ kple Mawu haɖeke o. Le ɖoƒe aɖe yi ke míanɔ ta, ne hiã be míaɖe tsu ade amegbetɔwo domea, míaɖe tsu de wo dome faa. Ke ne míeva sɔ kple Mawu aɖe aleke wòanɔ? Enyea, enye yi nye Mawua, enye gbɔe le wɔ nu ma gbɔna ɖoa, maɖe ya tsɔ fia o. Matsui kplo nakpɔ ɖa. Yesu mewɔe lekea o. Menye adegbeƒoƒo nɛ, egoyiyi nɛ, dada nɛ be ye sɔ kple Mawu o. Ke boŋua elɔ̃ gble nyenye yiwo katã nye Mawu nyenye le esia, egble wo da ɖi, egble eƒe nɔƒe ɖi, eye wòlɔ̃ be yeava mía gbɔ le ame ƒe nɔnɔme me. Mawu le dzɔdzɔm ɖe ame ƒe nɔnɔme mea, enye ɖokuibɔbɔ ƒe dzesi kple kpɔɖeŋu. Quel Dieu va accepter devenir homme? Ava dzɔ ɖe nu vɔ̃ ƒe nɔnɔme. Mese ɖe fi ma o. Le ɖokuibɔbɔ ƒe nɔnɔme ya me, Yesu yi ke nye Mawua, woƒo tome nɛ, meke ŋu o, wodzui, woɖe ta ɖe ŋu. Mlɔeba, eku yi ke medze be ame nakua, yi ke nye nu vɔ̃ la ƒe kua, Yesu lɔ be yaku ku ma tɔgbi. Le yi me ye ŋusẽ le esi, wòate ŋu aɖe ɖokui ɖa tso nu ma gbɔ hafi. Vɔ ɖe nye kpakple miawo ta. Yesu nye aƒetɔ ne nusrɔ̃lawo, gake eya boŋu lɔ be yaklɔ afɔ ŋuti na wo. Subɔla ƒe nɔnɔme. Menye aƒetɔ ƒe nɔnɔme o. Woawoe nye nu yiwo ke míate ŋu asrɔ̃ le Kristo gbɔ.
le eƒe ɖokuibɔbɔ me. Nu mawo ke gblɔm nyagblɔɖila Yohanes le mawunya gbãtɔ me le yi me wòle nu ƒom ku ɖe Mawu subɔla aɖe, Mawu ƒe dɔla aɖe ƒe nɔnɔme ŋuti, efukpe la, ɖokuibɔbɔ la le dudu kple vloɖiame ŋgɔa ao mewɔ tukaɖa kple ame aɖeke o. Lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ Yesu Kristo me. Egbe ƒe mawunya ƒe leleƒoƒu le mía dɔm ɖa be míawo hã míayi ne ɖokuibɔbɔ ya míekpɔ le Kristo gbɔa, ne mía aɖe fia mía haviwo, mía nɔewo le ƒome me. Ewoe nye papa míenya ya, vɔ ɖe ne dze ble o. Ewoe nye foga le aƒea me wonya, ne dze ble o. Ewoe nye dɔƒetoa, edezia, esizia, ne dze ble o. Abe kristotɔwo ene ɖe, wobe míanye subɔla ne mía nɔewo, míakpe ɖe mía nɔewo ŋuti. Eya nye subɔla kple ɖokuibɔbɔ ƒe nɔnɔme yiwo ke míate ŋu asrɔ̃ le Kristo gbɔ. Eya ŋutɔ nave mía nu le míaƒe gbe sia gbe gbenɔnɔmea, míaƒe ʋeʋli nanye be aleke míawɔ míaɖi Kristoa ma hã esrɔ̃ míele. Nave mía nu alea. Amen. Bedu como agama ano nyakro nyananu wasilanu ano adakagwaume eye amejahelu ano kusiaone.
bla wa de ya me mo lo be ya de nya ga sia asi ho kple eƒe ŋutikɔkɔe na dukɔwo katã la fia mi ame siwo ke xɔ dzi se. Enyaɣela nye be Kristo le mía me eya ta ŋutikɔkɔe gã katã zu mía tɔ. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous be Mawu yra ame ɖe ame yiwo ke mekpɔ ti o wogblɔna yayra nya wluwluwo vɔ eya enye detotɔ be enu yi ke amewo menya Mawu wɔ nuka eɖe fia ame yiwo xɔ dzi sea eye nyaɣelae nye be ne Kristo le mía mea Mawu la tsɔ eƒe ŋutikɔkɔe ebe bubu kple ebe atsɔ katã awɔ nuka atsɔ ɖe mia dzi. Migblɔ nam be amen. Mi de moto ne míado gbe ɖa. Mía Mawu kple mía Fofo ne ɖe mɔ be wò dɔla ŋutsu kple wò dɔla nyɔnu yawoa wodzɔ ɖe ŋkeke aɖe dzi le ɣleti tɔ̃lia me. Wo ŋutɔwo metie o, wotɔ kple wo nɔwo tsɛ wometie o. Ewoe ɖoe be woadzɔ le ŋkeke ya dzi. Eya ta ne dzi be enu yi ke dukɔwo menya o, enu yi ke ame sia ame menya o, woa na ɖe fiawo. Eyae nye be enyaɣeɣla wònye be ne Kristo le agbe, Kristo dzɔ, Kristo le tsitsim ɖe dzi le ame aɖe mea, etsɔ na wò ŋutikɔkɔe katã ɖɔna na mea, tsɔ ŋutikɔkɔe ɖɔ na wò dɔla yawo. Na da gbe le wo ŋuti keke le mɔ yiwo ke dzi woatoa. Na ɖe mɔ be woazu ame yi ke ɖo ŋu ɖe ŋu, ame yiwo sɔgbe be yewoaɖe gbeƒã wò ŋkɔ eye nànya kpoxɔnu gãtɔ kple ɖagbetɔ na wo. Ame yiwo katã nye hadɔwɔlawo kple wo le aƒeme, ƒome, edɔwɔƒe kple afi sia afia, ŋutikɔkɔe yi ke ne tsɔna wo na gbago ɖe wo dzi ne míatsɔ bubu kple akpedada na wo. Eɖela Yesu Kristo avuléla kple kplɔla ƒe ŋkɔ me mi bia wo esia katã le. Amen. Adziha gã mi adziha ne miakplɔ wo. Demo be wo yayratɔ ƒe ti nagaɖi ɖe mía ŋuti ale be gãwo míagava na wo ya. Bubu nanye tɔ ɖa to Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Alɔfa ɖeka blaatɔ̃ vɔ adelia bubu gbãtɔ kple velia míadzi le tsitrenu be le togbɛ keme dzi fi si wokle Yesu woɖe ta ɖe ŋu do ŋukpe melɔ̃titsoga sia le Yesu ƒe ʋuta. Alɔfa ɖeka blaatɔ̃ vɔ adelia kuku gbãtɔ kple velia.
Kafu na o mau riame wɔla wosi na abolo sia si nye anyigba ƒe kutete kple amegbetɔwo ƒe dɔwɔme la mi míetsɔe le ŋkume ɖom na be wòatrɔ zu agbebolo na mi. Kafu na o mau riame wɔla woe na wɔn sia si tso wɔn tete kple amegbetɔwo ƒe dɔwɔme la mi míetsɔe le ŋkume ɖom na be wòatrɔ zu agbenunono na mi. Abe ale si wotsɔa wɔn tete geɖe wɔa wɔe ɖeka ye wotsɔa bliku geɖe ƒo abolo ɖeka ene la, nenema ke wotsɔ mi ame geɖe siawo wɔ ɖekae le xɔse me le Kristo ƒe ŋutilã me. Eya ta le na mi be míawɔ ɖeka le nɔvi lɔlɔ me le Kristo míaxɔ la ŋuti eye míaɖe lɔlɔ sia afia míanɔ le nuƒoƒo kple nuwɔna gɔ hã me. Aƒetɔ le wo ŋugbedodo la nu ƒo xame la nu ƒu tso anyigba ƒe mlɔenuwo kaba ɖe wò fiaɖuƒe la me. Aƒetɔ la nanɔ anyi kple mi. Mina míado míaƒe dziwo ɖe Aƒetɔ la gbɔ. Mina míada akpe na Aƒetɔ mía Mawu la. Enyo eye wodze vava eye woxɔ naname bena woatsɔ akpedada na wo Mawu Ŋusẽkatãtɔ gbawo tso gbe le afi sia afi to mía Aƒetɔ Yesu Kristo dzi elabena ne wɔ dziƒo kple woƒe aʋakɔwo anyigba kple woƒe atsyɔ̃wo ena agbe kple nyenye mi eye ne kpɔ mía ta le nunyaga la me eɖewo lɔlɔ ƒe blibo nyenye ɖe go esime ne ɖo wò nyamavɔ si zu wo nɔnɔme kpɔ kple ŋku aɖe xexea me to viwo si gbɔ melɔa nu lena o, ame si bɔbɔ eɖokui va mía gbɔ be yeahe mí ayi gbɔwo le dzi la dzi le nena xɔasi sia si nye ɖela sesẽ sia domenɔla si yɔ fũu kple lɔlɔ, ame si le avu le mía kple wo dome, agbebolo si nena be wòanye nuɖuɖu na xexea me ta míele kafum eye míele dom ɖe dzi. O Aƒetɔ Mawu, eya ta mía kple dziƒo kple ŋusẽwo kple hame la le xexea me godoo míele subɔm le tadema agu na wo le wo ganye mavɔ la ŋgɔ le ha dzim le ŋutikɔkɔe gã la ŋuti be
siawo katã nazi ɖoɖoe le Mawu ŋkume. Esi fia ɖo la, enɔ kplɔ̃ ŋuti kple ame 12, eye esi wonɔ nua ɖum la, tsɔ abolo ɖe asi. Esi wòda akpe ɖe edzi la, eŋe metsɔe na nusrɔ̃lawo gblɔ bena mixɔe ɖu. Esi enye nye ŋutilã, eye wòtsɔ kplu ɖe asi. Esi wòda akpe ɖe edzi la, etsɔe na wo gblɔ bena mi katã mino le enu, elabena esi enye nye ʋu si nye babla yeye la tɔ, si wokɔ ɖe anyi le ame geɖewo ŋuti hena nu vɔ̃wo keke. Mele gblɔm na mi bena tso esia dzi la, nyemegale wain tete sia me ti no ge va se ɖe ŋkeke ma dzi. Esi mía kple miawo mianɔ yeye le fofonye ƒe fiaɖuƒe la me o. Gã nye Mawu sosroɖa ƒe nyaɣaɣla la. Esia ta, Aƒetɔ, míele wò mía ɖeɖedɔ la dom ɖe dzi, míele ŋku ɖom viwo ƒe didi, agbenɔnɔ le mía dome. Yohanes ƒe mawutsiɖeɖe ta nɛ, eƒe kplɔŋutinɔnɔ kple eƒe apostolowo zimlẽtɔ, eƒe ku kple eƒe tsiẽƒenɔnɔ dzi. Míele gbeƒã ɖem ƒe tsitretiti kple dziƒoɣi le ŋutikɔkɔe me, afi si wole eƒe nunɔlagãnyinyi dɔ la wɔm le, hele gbe dom ɖa ɖe amewo katã ta. Míele mɔ kpɔm na eƒe tɔtrɔ va le ŋutikɔkɔe me, le ŋkuɖoɖo viwo ƒe vɔsese dzi. Na be amewo katã nakpɔ eƒe ɖeɖedɔ la me yayrawo. Aƒetɔ Yesu, va. Aƒetɔ, kpɔ dzidzɔ nuɖuɖu siwo ŋutɔ nèna wò hame la ɖa. Míele xɔm abe viwo ƒe vɔsese si gbugbɔ mí ɖo te ɖe nubabla me la ene. Ne wò ŋutilã kple ʋunyimi vɔ la, na gbɔwɔ kɔkɔe la nayɔ mí tam, bena míanye ŋutilã ɖeka kple gbɔgbɔ ɖeka le Kristo me. Vɔsa gbagbe hena wo kafukafu kple dodoɖedzi. Mi ɖo ta dzidzɔ ŋkeke nyuie si dzra ɖo na dukɔwo katã le ŋkuwòme la gbɔ. Mi kple fofogãwo, nyagblɔɖilawo, apostolowo, xɔsetakukulawo kple ame kɔkɔe siwo katã nɔ agbe le wo xadede me. Miwɔ ɖeka kple wo le kafuwom hele mɔ kpɔm na wo fiaɖuƒe la me nyoname. Afi si míawo kple dzɔdzɔme blibo la katã míavo tso nu vɔ̃ kple kusi me. Míate ŋu ado wo ɖe dzi to Kristo míaƒe tɔ la dzi. Mawu Fofo ŋusẽkatãtɔ, tɔwoe nye bubu, ŋutikɔkɔe kple dodoɖedzi, ala se ɖe tegbetegbe. Ame siwo kpɔ gome le gbɔgbɔ ɖeka ma, Kristo ƒe ŋutilã ɖeka ma me to mawutie ta xɔ̃ la me. Míekpɔ dzideƒo le mawuviwo ƒe gbedodoɖa sia gblɔm, dziɖoɖameŋutɔe bena dziƒo wo ŋkɔ Aƒetɔ Yesu Kristo, wogblɔ na wò apostolowo bena ŋutifafa gblẽ mele ɖi na mi, nye ŋutifafa tsɔm mele na mi.
Megakpɔ míaƒe nu vɔ̃wo dzi ɖa o. Boŋ wòha meƒe xɔse dzi bena wò lɔlɔ̃nu nava eme. Na ŋutifafa sia tegbetegbe eye kplɔe ɖo ta wò fiaɖoƒe la ƒe ɖekadzenye de blibo la gbɔ tso dzidzime yi dzidzime. Amen. Mawu ƒe ŋutifafa nanɔ anyi kple mi ɖaa. Mina miawɔ avuléle kple ŋutifafa ƒe dzesi le mía nɔewo dome. Woana sia me nɔewo kple nya sia be Kristo ƒe ŋutifafa nanɔ anyi kpli wo. On se veut mi on ŋutifafa na mía nɔewo. Ame sia ame wɔe na nɔvie. Ame yiwo ke melɔ̃na wo nɔewo tsã wowɔe na wo nɔviwo. Mama abolo afa. Amame ne miaxɔe fa. Enyo ke ma miawoe gblẽ lo. Abolo si ŋe míele la, nye míaƒe gomekpɔkpɔ le míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe ŋutilã si tsɔ de asi le mía ta la me. Yayra kplu si ta míele akpe dam le la, nye míaƒe gomekpɔkpɔ le míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe ʋu si nye babla eye ƒe ʋu si wokɔ ɖe anyi le míaƒe nu vɔ̃wo ƒe keke ŋuti la me. Kristo Mawu ƒe alẽvi si le xexea me ƒe nu vɔ̃ tsɔ yina. Kristo Mawu ƒe alẽvi si le xexea me ƒe nu vɔ̃ tsɔ mi. Ŋutifafa me. Aƒetɔ, medzem be nàyɔm be viwò. Aƒetɔ, medzem be nàva nye xɔ te o. Aƒetɔ, nyemedze be mafɔ abolo wuwlui siwo le ɖuɖum tso wò kplɔ̃ dzi la o. Gake egblɔ be ame si va gbɔnye la, nyemele ƒu ge gbe akpɔ o. Aƒetɔ Yesu be mite va, elabena nuwo katã sɔgbe vɔ. Esi Mawu le nublanui kpɔm na mí nukutɔe ta la, mele kuku ɖem na mi vevie be miatsɔ mia ɖokui ana abe vɔsalã gbagbe si ŋuti kɔ keŋkeŋ eye wòdze Mawu ŋu la ene. Esiae nye ale si miasubɔ Mawu nyateƒetɔe le mia ɖokui me. Miganɔ agbe abe ale si eye sia me tɔwo nɔnɛ la ene o. Ke boŋ mina Mawu natrɔ miaƒe susuwo be woazu yeye ale be miaƒe nɔnɔme natrɔ keŋkeŋ. To esia me la,
miate ŋu adze si Mawu ƒe lɔlɔ̃nu kple nu si nyo eye wodze eŋu hede blibo la. Le ale si wòve nunye nyui la, mele gblɔm na mi katã be mia dome ame aɖeke negabu eɖokui gãe wu ale si dze la o. Le esia teƒe la, mibu nu si fia ɖokui bɔbɔ la ŋu eye ame sia ame natso nya me na eɖokui le xɔse si Mawu nɛ la nu. Ŋutinuwo sɔgbɔ le míaƒe ameti sia ŋu. Evɔ la, wo katã mewɔa dɔ ɖeka make le eŋu o. Nenema ke togbɔ be míenye ame vovovowo hã la, ameti ɖeka ko míenye hele hadede me kple Kristo eye mía dome ame sia me le abe ŋutinu aɖe ene. Le ameti ɖeka la ŋu, nunana vovovo siwo Mawu ve mía nu na mí la to vovo. Eya ta mina míawɔ wo ŋu dɔ ne Mawu nam tete mi be míaɖe gbeƒã eƒe gbedeasi la. Mina míaɖe gbeƒãe le xɔse si le mía si la nu. Ne Mawu nam tete mi be míasubɔ amewo la, ele be míasubɔ wo ale si dze. Nenye nufiafia la, ele be míafiae. Nenye dzidede ƒona amee la, ele be míawɔ ya hã. Ame si na nua me la, ne kɔ dɔme nɛ faa. Ame si le amenu la, ne wɔ eƒe wɔƒe kple vevie dodo. Nenema ke ame si kpɔa nublanui na ame hã nekpɔe kple mokɔkɔ. Milɔ mia nɔewo nyateƒetɔe. Mitsri nu vɔ̃. Eye mi lé nu si nyo la me ɖe asi. Milɔ mia nɔewo abe ale si dadaviwo lɔa wo nɔewo ene. Ame sia ame nedi vevie be
yàtọ̀ bubu na ye nɔvi gbã. Mitsɔ dzo ɖe dɔ ŋu wɔ, migawɔ kuvia o. Misubɔ Aƒetɔ la kple dzo le miaƒe dzime. Esi miele mɔ kpɔm na nane ta la, dzi ne dzɔ mi. Ne miele fu kpem la, mido dzi. Minɔ gbedodoɖa dzi ɖaa. Mikpe ɖe hametɔ siwo hiãtu la ŋu eye mile fɔ ɖe amedzroxɔxɔ ŋu. Mawu ŋusẽkatãtɔ la nakpɔ mia nublanui ele mia nu vɔ̃wo tsɔtsɔ ke vɔ megbe la, wòakplɔ mi ayi ɖe agbemavɔ la me. Amen. Le tsitrenu mina mi katã miada akpe na Mawu kple nya siawo be míele akpe dam na wo Mawu si ƒe dɔmenyonyo gba go ɖe mía dzi le anyigba kple atsiaƒu ƒe nyonyo ta, le to baliwo kple tɔsisiwo me kesinɔnuwo ta, le xeviwo ƒe hadidi kple seƒoƒo ƒe anidzedze ta. Míele dom ɖe dzi le nana xɔasi siawo ta eye míele kuku ɖem na wo be nàve mía nu be míalé be na wo hena míaƒe dzidzimeviwo. Na míanɔ titsim ɖe dzi le wo nuwɔwɔ ŋuti dzidzɔkpɔkpɔ me. Míeɖɔ wo fiaɖuƒe la me nuɖuɖu la kpɔ xoxo. Ɖe mɔ na mí be gbe ɖeka mí katã míama ame kɔkɔewo ƒe domenyinyi kple mía nɔewo le kekeli me to míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo si le agbe eye wole dzi ɖum le ɖekawɔwɔ me kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe Mawu ɖeka ŋu tso dzidzime dzidzime la dzi. Amen.
Yesu gblɔ be nye agbebolo si tso dziƒo va. Ame si aɖu abolo sia ƒe ɖe la anɔ agbe tegbetegbe. Azɔ abe ale si miexɔ Kristo Yesu Aƒetɔ la ene la, nenema ke mizɔ ɖe yame me. Mianye ame siwo do ke, ye wotu wo ɖe yame me, ye woli ke wo ɖe xɔse me, eye migbã go ɖaa si le akpedada me. Miheyi le ŋutifafa me, eye misubɔ Aƒetɔ la. Mise nuxlɔ̃amenya, eye mixɔ Mawu ƒe yayra srɔ̃ Aƒetɔ la le eƒe ɖokuibɔbɔ me. Srɔ̃ Aƒetɔ la le eƒe ɖokuibɔbɔ me. Yehowa ayra mi eye wòakpɔ mia dzi. Yehowa akɔ ŋkume ɖe mi eye wòave mia nu. Yehowa trɔ mo ɖe mia gbɔ eye wòana ŋutifafa mi. Amen. Mia awu enu kple ha 181 ƒe kpukpui gbãtɔ, velia kple tɔlia be Yesu ɖu afia. Dɔlawo ha midze klo ɖe eŋgɔ. Mawu ɖoe fiawo dzi fiae le dzi kple anyigba.
Namia Dogbera, Manuvela Akpe, on donne do Teddy, et de Jérusalem. Ya coup de miata, le lolo ine tsonamita, elle mia bien mia bobo mia rokwe. Benama une domine di kakakawa, tsonko ike ponko katatanam. De mombe, nyayo semiele. Et yo di miele après toi wa support toi pour lami ne mi ate désolé mais ma ngove te mi to consider mele et jirudu la ni mi ato la parecia de me bon nous blanu na mi na konami na do to mi de la Yesu Christ comme amen amen après la mi Yesu kwenye holo nuito siku medwa kudu Eya kwenya nyeti mediti woken Jovenya pe atyo wodo ya mekwe mekwele Nusimenya waklo unye majake Yesu kwenye holo nuito siku medwa kudu Eya kwenya nyeti mediti woken Jovenya pe atyo wodo ya mekwe mekwele Nusimenya waklo unye majake Fakonam Oh Akawosana Oh Musi Fakonam Yeah Akawosana
Bako alesi wono. Bako alesi wo bibina. Meno viona wa deka anonyi le lolome. Biko. Womeda. Womibina. Penya chobe seye menami Ilomianwe o Abale sinye Yesu Melomi ede O seye ye